Shubor nagaslem jong udongsan hima. Tak pide na ay nama kenang nama pelang ah. Na liang. Na langyang. Peso kumno mata piwan apa karisau. Snow kuno ya snow kenat paniya cikerman panjau ba ujian sama. Kumut pikirsan berba ba ujian mah. Ba ujian na kay lapat tim na. Lalu kenapa je pila poin na? Tidak step lapat tim na. Ngagasan sa kongres. Cop semut mengatakan cop. Pers. Lah cerah hari-hari kan lemar. Duduk step resmi kamtia dah. Lah sebab kan syai nok kebeneng. Begini syahat nok. Kumut pila tikena kan. Lah dikena 100% baik. Lalu punya pila poinnya. Lah poin ni lu nyuk stang ni. Maka but stang nyuk kan. Jadi coach ke player lu sang ke game kan. Punya kun di deh bro layut ni. Imdeh bang ong ni. Kemudian kita kerja kun, kita nak kerja kun mal. Pila perlu upset di hak ni kun ni. Tengi kun nak jingit kan, tengi kun lagi kan. Kan dah ni jingit le. Mula belum job su. Ada keman style inter kon yele selong ni lu. Kamde tu belum job su. Ada kerja keman ke skam. Kau iru kai suang no. Ikam jok pa gini dia ini orang ni. Kau bertanya sun lah apa lah ini. Kalau kursi. Dia buat tangan gua pelang. Kalau berjalan kau sama. Sebab kursi. Kadang aku pegang. Jok kursi. Idan ni naka mau plang constituency di Iwan ban support di bawah plang bala. Jadi candidate di bala job ya ka MDC mentala Southern dan idan ko jikterman ba in job mentakan di kata ka Emily di makadai ben kio karano ya ka baila len mentai brio ka district council mentai ngikirman ru mentah assembly ini ka bahatan te mentah ka jiksani akalong hopefully terkenal bahwa ai jing bhai ka jing job ini ki beliau juga mau pang konstitusi mengi ayah ka full support ye ba lapang ikirman dia ka jing bahai bayin job jing dia jing ini parti NPP kalau kai ke ba mat phang bentar jini ban yo ya ka nam jing job ti jami maran mentah bani kerpat ni don ikirman bayin raya ka jing job ndai baro tak song jing penya jing play kai ke bawan long penya jing poin ini naru sabji newsting lah ya ya dumatangin pa dia result baru kata jing lead yang isi ya pernah ndre mentapat ini panasak ya ndre toh ini abi taka instant result mo taka result bengin yo ini kirman ni kabah batang bengin latet kai parti bajop kalau baju ingin yo dia meli ndre ini kirman pa bajop bandu joi malam trampla bana ka konstitusi nak parti NPP ya hi tambah suya layadan untuk laya linga laya perkat ini bentar miksi banta ini itu ke ban salong kalong punya jumlah tinggi bu sini aku ya tiang ya dam ya tristom kata ini song sak muncul ada ni ya jinjok ada ni kalong dah kepong ru nginam semua tangin sat nang tristom itu kan sawan banyak pun hata kadai berolai mah senai kila yami ta election terumut kita ki kertong ki ba takrahi dengan nambahnya no baru olai kita ki kertong ki bakhlai ndai tau bakham klan saya kejujur yo bajok tau ndai kertong bakham klan ndai banong panganjit mano bakham klan na ka parti te nganong kata nomor baru olai kita ki kertong ki bakhlai